Yajawa Yamapolat na makaitina na sulevat. Saka tu chua kajaminaman na orija sopui na kainua semas. Imazai toa Yakubu. Imazai toa tiroa suratan. Imazai toa tapuru katu tiroa karan. Patio tapuru katu aroa karan.雅各书3章13节到18节。Tima puvarung, tima puuru janomon, no izwa ula papatsun a pitwa nangwangwa a sikudan ni maju, tuazwa sura pelan katwa puvarungan. Nakwa no izwa patara a kivutuan katwa kitumangwaan itwa nu varung maya sa mi kemudamudan maya uta a ivivu a wensa a pa twa ka uridan na turu aichua namaya tutsua sa uan inika na kemasi tarivava wa manches na sepalavak sakamaya toa ikatsawan toa salingan noa kinatsavatsavan toa akuma. No izwa patara katoa kitu mangwaan izwa uta a male kuya katoa nama pakakai zua a na kuya akakudan. Lakwa azwa na masam puvarong angata toa na kemasi dari vavau a sangasangasan na mapaseet sana ka ro pa jajalu ro nangwaan na surapel pasusuwa emasuvung toa penaura katoa nangwangwa a sikudan. Inika pasasumaya inika na mi nangwangwaan a vanga lenua nangwaan a penulat na kemasi toa temaretaram toa majajalu a cau a masa kisamula nia maju a venusam toa sipa jajalu aicu kainua semas. Satu chua kajam-jaman asini po patarvan janujen 行善的智慧，那我是给不瓦容安那样。一般人认为，拥有智慧就有能力获得学识，让自己善于沟通，得找财富名声，把智慧当作获得学经历、功成名就和财富的工具。不过，圣经强调的却不同。明白指出，认识上帝才是智慧的开端。真正认识上帝的人，必以谦卑、敬虔的心来活出美好的生命。简单来说，有美好行为的善果，才算真正认识上帝。正如保罗所说，上帝是我们的创造者，他借着基督耶稣改造了我们，要我们行善。这是他早已计划要我们去做的。以弗所书2章10节，我们要善用资源，在更多真正及需要帮助的人的身上，避免把宝贵资源浪费在不法之徒身上。所以，爱心的给予应谨慎，有智慧的见识，查验事实，才再给予适切的帮助。基督徒要成为驯良的鸽子，也要深思熟虑，如同灵巧的蛇，在行善中享受喜乐，并领受上帝的赐福。Sinaya tu soa kajaman-jaman tianu tina para loya pas malam. Saka tijen no kinim namitin no izwa puvarung no puvarung atau no izwa sawan izwa pisura ya tina kinim nam matsawa pasasa lungwangwa izwa namangwa timaju. Saka azwa puvarungan masizwa toa kinituruan masizwa toa mangwaan ayaya pas marau tianutin lakwa
爱手伊嘛在段是手啊，是你爸爸领后点点伊说那martumadi jayau ai chu pasmarau tianutin ai chu kemelang toa sema jayau mana kasijuan toa pewarungan kasijuan jayau anak kemelang toa sema sa cau na mitai tekuan semukup sakana papuvalu ti mazai toa kini kacawan nasi ni maju saka imaza toa sika nangwangwa vanga litayau sikudan manata mana kemelang toa sema tayau saka ai chui mazai toa ti paulo sini pasmarau tianujen aya toa sema senamasan na mati tianujen saje kasensengi mumala pakate Kirisitu Yesu tu uri kipu sensengan toa nangwangwa amavana pinadera pakasanga senua semas tu urita pasusuan aya aichua kainua semasa napa lalu yang atapa semarau tianutin sakana ko nu katina ke papori ngau lemungwa to aichua ta 资源的要不沙拉多在mana真正需要帮助的人身上那固然呢浪费了在这个不法之徒的身上sakala tinana ki paporingau tai chona matucho asini paporingau no sema tianutin tayau sakati na sinja na kuya no ikatina ki paporingau saka nama kaya tina ngotana na masiswa to aja puvarungan to aja nangwaan tayau saka nama kaya tina gemau-gau to mana migumi no sema sa kana pasamarau sakala tinana kemelang to mana nangwangwa siki puvarungan aya tutso kadiaman-diaman asini pasamarau tianutin saka tutso kadiaman-diaman asini pakini menutianutin 求上主赐给我不断绝的爱心，有聪明和智慧的分辨力，在真正需要帮扶之人身上付出实际的帮助。Sinaya tu so kajam-jaman aruta kinum-numin. Kiaungi tuan semas la ventin tuan napatu durai cuaca kiliva ketayau. Izua puvarungan, izua cawana pasasilungan tuan nakuya. Sakana makai nama pusara dia. Azua nama paura marka cau-cau ayaya pasemarau tianutin saka latina nakamelang akamalu akinum saka kainuri ru kilevakana nya kamai tarivavau saka no izua alki elinga markanya vutek lamana nama kaya ngotan pas iling tayau penangal tu mana so pas iling la supinaviamento rinama ke menana nama sirvan penangal saka nama kaya nama sang pusala sarat to aichua ki elinga marka cau-cau ayakana ki aung malimali semasa so papu pisul asuturu tanwamen orinama kaya sika tapu pisul takemelang to mana so warung aso kinman ayakana inuri ku inuri pakata sungadan di Yesu Kristo amen malimali tu chua ka jaman na makaitina na misasalang sumupu kilaroi to kai no semas latina na takamlang to warung no ta semas ayakana pasamarau sakano izwa ini kana madungwa aku sini pasamarau lamna na paje katanga saka jawai latina na sulevata tu chua ta kene adawan taja 平安